Početak 80. godina u srednjoj i istočnoj Europi obilježen je nastankom pokreta Solidarnosti. Ovaj desetomilijonski pokret predstavljao je ozbiljan izazov za opstanak komunističkih režima širom ovog dijela starog kontinenta. Solidarnost odjeknula je također i u Jugoslaviji, prije svega preko pjesme Poljska u mome srcu, poznatog benda Azra. Jugoslavenski disidenti također živo su pratili zbivanja u Poljskoj. Šta je značila solidarnost za jugoslavenske opozicioniste poput ljevičarskih aktivista Pavla Imširovića i Dragomira Olujića, kao i filmskog redatelja, liberala i antikomuniste Lazara Stojanovića? Koji je bio odjek solidarnosti u kulturnom i društvenom životu tadašnje Jugoslavije? O svemu tome ćete saznati preko dokumentarnog filma Beograd solidaran sa solidarnošću. Dame i gospodo, pozivamo vas da pratite web stranicu povijesnog festivala Clio Fest, a nadamo se da i vidimo se uskoro u Zagrebu i uživo ćemo moći pogledati zajedno film, kao i razmijeniti mišljenja o tadašnjim zbivanjima u Poljskoj i u Jugoslaviji. Empatija Jugoslovena i Poljaka postoji vekovima. Ja sam kao dete čitao Henrika Senkjevića. Poljska je bila slovenska zemlja i mi smo uvijek smatrali da negdje gore na severu imamo jednu srodnu dušu. Ljubav i bliskost, srodnost, neka istorijska... Električni orgazm we mnie i w nocy. Smo putovali bez viza u svijet, slušali smo zapadnu muziku, oblačili smo se kao ljudi na zapadu. Postojala je svakako ta neka veza punk roka i ranog new wave-a u Jugoslaviji sa političkim dešavanjem. Ali mislim da je također i rock'n'roll ovdje podržan da bi se pokazao srednji prst Sovjetskom savezu. Raz, dva, tri, maršiki! Kokta, okusna i aromatična bezalkoholna pijača. Mislim da je to bio jedan zlatan kavez u kojem nam je dozvoljeno bilo da pevamo koliko god i kad bi da izletimo iz tog zlatnog kaveza, onda bi svojim krilima polomili ili bi se zaglavili. Ovo je bio najveći javni skup organizovan na tom trgu koji se tada zvao Trg Marksa i Engelsa. I naravno, Poljaci su nama pričali kako su, recimo, Korove priče su kružile tu, kada se kasnije pojavila solidarnost, to je već mi smo to doživjeli kao nešto što je 5 koraka iznad onoga što bismo i mi želeli. Maltene svakog sekunda od tog hapšenja. Osudio nas je sudija na 2,5 mjeseca zatvora zbog vređanja osnova socijalističkog samoupravnog sistema.